आइसकॉम डिस्कशन टाइम में ताबीब ख्वाई खिबू अहानमत रंज कुमार लाइखुराम ताराम नौसरी काय खुनवुचरी से अखोना थमजगदोरिब टॉपिक सोशल लीडर इन मणिपुर मसीबु खननबगिदमक्ता लेंसनबिगदब काय खुनजरबा गेस्ट सिंह अहानमत ताराम नौसगे हौजुजिक एगी यता निमक लेंसन लेबिरे ओजा शरद सलाम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ओजा सरको हाम ताराम नौसरी काय खुनसरी थागचरी ओजा मथंगदा ओजा जयचंद्र कोंथौजम फॉर्मर प्रेसिडेंट यूसीएम ओजा जयचंद्र ताराम नौसरी काय खुनसरी थागचरी ओजा अहन बसी ओजा शरद सलाम लाक्सगे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ओजा अखोना ngasi थमजरिबा टॉपिक सी सोशल लीडर इन मणिपुर हाइबनी मसीदैसदा अखोई सोशल लीडर help an organization to thrive by connecting the power of the community to the everyday challenges of work sige iroinana अखोई हौजिक लेरिबा मणिपुर की सिचुएशन सिदा कोमना पुथोकपिरिबा अखोई की टॉपिक से सी खरा कॉम्प्लेक्स होइबा पोट अमने हाइना आई यान हान हाइजगे अखोई मरमदी कईनो हाइदा मसी कुपना अखोई नैनब मतमदा कईगुंबा खितंग थैदोक थैजिन दा असोय अंगाम यावखरगदी यामना वारौनबसु याबा पोटसु अदुम यावगदबा नत्रगा अखोई अतोप नाकन अमना पावरावबसु याबा अखोई अमा ओइबा अखोई मरमना अखोई खरा अखोई कॉम्प्लेक्स होइबा अखोई इशू ने हैना इहान हान थमजगे अनी सुबदा अखोई था तरा तरुक चुपना अखोई क्राइसिस अमा सि लोसनबा ngамदना लैबनिना मियामनदी बोथ पॉलिटिकल लीडर ओइरो सोशल लीडर ओइरो कम्युनिटी की लीडर ओइरो लोहिनमक्ता अखोई पीएनदबा हाइसे सिगुम्बा तांकक्सिददी सोइदना लैफम थोए मरमदी कईगिनो इदा मियाम हाइसिदी मखोइगी लुसिंगबा सिंगदुदा थाजदना लैये अदुननी लुसिंगबा कौरिसि कईनो मियामना थाजबिबै नत्रो मियामना थाजद्रगा लुसिंगबा ओया पोतेबा अदुबु मोइगी लुसिंगबा सिंगदुदा क्राइसिस अमा थोलकांदा येंगदना लैयेबा मियामसे कईनो इदा मखोइना सोल्यूशन अमा पोरकनी हाइसे अदुना अखोइगी सोल्यूशन सि हाइरिबा मखोइना यंगजरिबा लुचिंगबदुना ngambagi wangmada leihibasu yaiba solution do adu miyamdi mai luchingbaduda adum yengneba si society khudingmaktani manipur gi wada nate prithvi pumbagi malem pumbagi waneba aduna social leader singsida aikoina miyamna warau plakpa yabra warau bara haisidi hujikti warau ganeba maramdi moina miyamna makhoigi luchingba singdagi tawba asado adu gi अखोई चामदा अखोई तारा फौवा लुसिंगबा सिंगना बोथ पॉलिटिकल लीडरशिप ओइरो सोशल लीडरसिंग ओइरो कम्युनिटी की लीडरसिंग ओइरो मदुदी अखोई इंप्लीमेंट तौ ngамद्रिबा हुजिकसु मरमदो अमो ओइबा या मरमदुदा कोना लाआसेबा अहानबगी ओइना अखोई मियामना वारौ रिसे वारौ फम थोकब्रा वारौ नरब्रा यस वारौ नरे वारौ भमजु थोए अन सोशल लीडर सिंगी मथौदी ख्वाई यान हानबदा इतेन तेन अइना हाइरिसे कमाइन तौदना सिगी अखोई क्राइसिस सिदगी अखोई मियाम सिबु लांधोक्तना अखोई अनुबा अखोई लंबी अमदा पुगदगे हाइसे सिदा अखोई कम्युनिटी लीडरसिंग सोशल लीडरसिंग इंक्लूडिंग पॉलिटिकल लीडरसिंग लोइनमक से कोकजुंजनबगी तंगाई फदबदो मसे थेंगमलबने तंगाई फदबदु लैयब मोइगी खेनबा मचु मयाम लैब या इंडिविजुअल घाक्तनिना मीसिंग से इंडिविजुअल घाक्तनेबा इंडिविजुअल सिंग से अखोइगी सक मानदबनिना अखोइगी मोड लोइ मानौ या पोते हबा अदु अखोइगी डिबेट तगी डिस्कोर्स तगी सि तौदरबोइदी मानब पोरक ngमोइदुइनेना अदुगी हानगी लैनबा मचा मचा खेनबा मयाम दो मदु काउथोअगा पुन्ना अखोई सोशल लीडरसिंग से कोकचुंगसन नद्रबोइदी हौजिके तांकक्सिदा मियामगी वारौबसिदि अमुक हेलकने अदु हाइना थमजा नोइजे मथंग से ओजा जयचंद्र कोंथौजम फॉर्मर प्रेसिडेंट यूसीएम द लाक्सगे ओजा मतम सांगना मियामगी स्टेट की प्लेटफॉर्म अमदा अखोई सोशल लीडर ओइबिदना लेरमे ओजागी एक्सपीरियंस तसु मयाम अमा थेमरमनी लैरिबा हुजिकी सोशल लीडर इन मणिपुर ngasi अखोइना आइसकॉम न थमजरिबा टॉपिक सिदा ओजागी ओइनदी हौजिक मियाम सिना सोशल लीडर सिंगसिबु पेनिंगाई ओइरिब्रा ओइदरब्रा हाइबस्तेदी अहानबगी ओइना करमाइन थमिनी अहानबमक्तदा असिगी आइसकॉम येमिरिबा ख्वाइतराबु कोनोना खुमजरी
तसेंगना अहानबदा सोशल लीडरसिंगसिबु आई थागतसेगे हाइबदी इरमदमगिदमक्ता इमा लेबाकिदमक्ता इजातिगिदमक्ता मखोय थबक तौगनी थोलकपनी थबक तौगनी थोलकपसिदैस्ता मसिबु तसेंगना आई थागतपदु उचेगे करिगिनो हाइबु मतमदा अखोय मियोइबसि पोकपदगिना सिबु फाव असिदैस्ता अखोय इरमदमगिदमक्ता इमा लेबाकिदमक्ता थबक खर तौगनी हाइबदुदी थागतनिंगाय ओय तौबदबु अखोय थबक अमा तौबु मतमदा अखोय तसेंगना सोशल एक्टिविस्ट अमोइना अखोयना हाइनिंगबसे अखोय थबकसे अखोय हौजिक लेरिबा इशूसे हाइना नैनसी हौजिक लेरिबा इशूसे अखोय तसेंगना करंब मायोंद पुरगा चटकनी कमाई तौगनी हाइबसी हाइबदी तसेंगना खुदम अमोइना खुदम अमोइना अखोय हौजिक थोकलिबा लानसे मसी कनागुम खरना पेंदेबा कनागुम खरना इरमदम थबक इरमदमगिदमक्ता इजातिगिदमक्ता इमा लेबाकिदमक्ता हाइना अखोय ऑर्गनाइजेशन अमा फॉर्म तौरगा हेता थोलकपसे सिसिना सयेनबा मु पोएबा हाइबदी हौजिक लेरिबसिदा अखोय इरमदमगिदमक्ता इमा लेबाकिदमक्ता थोलैसे अदुइदी आइना करंब ऑर्गनाइजेशन दा पुल्लगा आई थबक तौगदगे हाइबदो अदोंदा चंगजनहनिंबा हाइबदी पॉलिटिकल पार्टी होगेरा नत्रगा सिविल सोसाइटी हाइबदी अखोयना थबक अमा तौबु मतमदा आइना मसी तौनिंगिबा थबकसे फॉर एग्जांपल उरिपो अपुनबा हाइसे उरिपो अपुनबा लुपसे मखोय ऑर्गनाइजेशन चामुंगना पुंजलगा सेम हाइरिबो ऑर्गनाइजेशन चामुंगना पुंजलगा सेमिसे कोकोमी की मखादा अखोय थबक थोरम मयाम पुल्लगा चटमिनरेबा हाइबदी सुमाई तौना अखोय माना पामिबो ऑर्गनाइजेशन दुदा फिट तौरगा मदु अखोय अपुनबो ओइना खोंग थांगगा अखोय यामना फजबा मियेंदा अपुनबेगी मियेंदा थबक तौरगदी अखोय थबक सिंगे माइ पाकपो ngone हौजिक लेबा ताम इन द कंडीशन जे अखोय तसेंगना अखोय इंडिया गवर्नमेंट नत्रगा मणिपुर गवर्नमेंट कनागा वरी सानगनी हाइबसे मची जमनरे युब लामबनिना अज सोशल लीडर से करंबनो ज्ञान तरक्तब हाइतारे पॉलिटिकल पार्टी वगैरह सोशल लीडर्स वगैरह ज्ञान तरक्तब हाइबदी अखोय इंडिया गवर्नमेंट ने इनवाइट तौदुइसे मणिपुर गवर्नमेंट ने इनवाइट तौदुइसे करंबनो हौजिजि कोकोमीदे इनवाइट तौदुइरा अमुकोदा तौदुइरा फोक्स तौदुइब्रा नत्रगा ऑर्गनाइजेशन मयाम थोलई पुंजलु आइना माना चनिंगिब लंबीदो यौननब होनब मतमदा मा लीडर दो ओइदब यादे हाइबा वाखलोंद युमफम ओइरगदी सागै खुदिंगी लेकाई खुदिंगी लीडर मयाम ऑर्गनाइजेशन मयाम थोलक्तना अखोय इरमदमसिदे कांग खोंगसाबि इरमदम ओइरनेब हौजिक हाइरिबा ऑर्गनाइजेशन अरिबा खर लैगरे ऑर्गनाइजेशन सिंगसिना मणिपुर निपान सुब शेदुंद चलनगरे कांगनादगे असम राइफल तांथोकरे आईएलपी चना हनगरे आसफाल लौथोकरे स्क्रिप्ट चनादना थबक थोरम मयाम तौगरे हाइरिबा अदुगुमबा अरिबा ऑर्गनाइजेशन पुनमक्तो सोशल लीडर की प्रेशर दगिने ऑर्गनाइजेशन सिंगी मदुगी हाइरिबा करंबा ऑर्गनाइजेशन मागा चानगनी हाइयेंगा मदुदा फिट तौर मतुंगदा इरमदमगिदमक्ता इमा लेबाकिदमक्ता इजातिगिदमक्ता हनबा लेतबा थौना फना थोलकपिउसिनी आई लेबाकी थबक तौनेना ऑर्गनाइजेशन अमा फॉर्म तौरग थोलकप मतमदा ngasiदी ऑर्गनाइजेशन सिना अखोय यामदुलक्तना लीडर से कनानो हाइबसे ज्ञान तारक्तबदगी हौजिक लैरिबा लेबाकी सिचुएशन जी ओय पॉलिटिकल पार्टी वगैरह मखोयना पुंचलगा थबक तौदे मखोयना तौरिबा थबक से करिनो हाइबा मतमदा माय पॉलिटिकल माइलेज लौननो होना लेब लांजे लोशन नब तौदेबा एनी कांग्रेस वगैरह बीजेपी वगैरह सी अखोय तौबिरनु अखोय सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइजेशन अखोयना सु तसेना थबक तौरपो ओइना अखोयना थमनिंगबसे इरमदम इजाति कंची हैरगदी अखोय तसेना यामना वाखल लौसिंग थादर मतुंगदा अमत ओइना संचननबो होनसी हाइबा वाखलोनसे आई मियामदा थमजगे अदुगा तसेना हौजिक लेरिबा तसेना तौनरिबो मयामसे अखोय फरे सेसो पॉलिटिकल पार्टी सी पीपल न पेंद्रे से हौजिक लेरिबा सिदा पेंद्री से मसी पेलहनबा ngamnanaba अखोय कराई फावबो चंगचनबा याय कराई फावबोना चंगचनदबा याय हाइबा वफुम अदो मचंग
पुलना फमिनरगा नैनगदमनि सि मधु नत्रगदि थोइबा अदु नत्रगदि मसी तसेन मधुगी अकाइबा अमा चैप्टर अमा लाइ अखोई हौजि मियामना अखोइना साइटगी पीपल मियामगी पीपल अमा ओइना अखोइनि येंबु मतमददि ngasi फावबदा पुलप पुन्ना संखनबा ओइद्रिबा माइ माइगी अफांबदा माइ माइगी वाखलोंदा युमफम ओइरगा चंगसेलेबा सिनदि अखोइ लानसे अखोइ माइ पाकना नोइ मचा ओइदेबा अखोइ अमतो ओइना पुंजलगा अखोइगी फिरेपतो लाउथोगा लान चंगसेनगेदमनि हाइबो वाखलोन अदुदा अखोइ थबक तौमिना से आई मियामदा थमजेकी यम नोइजे मथंग से केनो लाक्से ओजा शरद सलाम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लाक्से ओजा अखोइगी हौजिक लेरिबा मणिपुर अनरेस्ट क्रुशियल फेनिक सिचुएशन हाइते मसिगी सिचुएशन सिदा प्रजा मियाम सिना ngai section 16 gi praja miyam cookie singna hai separate administration aduga ekoi tampak ta leriba tammi ekoi na amuk hairi madu manipur gi integrity thuai be yaroi hairi sidai ji marak sida sayet na batholok tana misi mina thoi bani yum mai thari bani swai gi area si yor kumatam da manipur gi chief minister nang kai dau leri nana hauji phawal settlement lama porpang am da na leri si kari gino aduga nangi na thakta khoina pende hai ba tongan tongan praja section khara dagi adum koi mai magi oi ba wakalon phongdorok pa adagi koi tongan tongan ru matam matam gi semak pa JC na tragana loop semak pa sing sina hainingai leitana asau ko phongdok pagi mami su adumak ta da nate social media sing si yengu tar mobile social media si yengu tar ga ana building relationship collaboration communication emotional intelligence people skills punong sing asi social leader madadi mathau tari bani ozana sai ha madad thambi bada yawi tawningi haidana heta manangam gadaba beyond the magi capacity du gi wang mada tawbiya daba area haiba musulai karamna solution si mai pakadage haidana madugi naina ba gadaba matam logadaba matang haibam lady court na wayel ama bichar taw matam da khudak ta haido khudak ta loidi haiba simusu mayam dum khangnaba wafam ni swai matang si yor matam da manipur gi CM se masidi da pen da gi kholaw ma miyam na lai se ani makki taisana na bagi wafam di magi leader moina lairu ramni na manipur gi chief minister ma moina lairu ramni na adai area da di lairam kadra natragana center da mu mana pen da bagi kano ma lairam kadra karmai thami bi political activism moi ahan badai koi gi separate administration gi slogan se akoi gi cookie sing na hokdok pa puthor pa slogan di natte manipur da kitang akoi gi tung hanna yang kanda se UCM gi hanna gi akoi gi leaders lengchal liko hen na experience lai ram kani kai gi noida akoi gi NSN IM na sponsor tawdana UNC na han hokdor khiba ne manipur da adugi matam du da yes akoi UCM amuko matam du da lairam ba ari ba akoi gi social akoi gi organization hai gadra CSO hai gadra moi gi contribution yam chawna lai kheba matam du da haidi kari no haida kitang biren gi du lak tinge da kitang ai ha akoi gi kaino su moi de appreciate tawningai khare phajana lai heba matam du da kai gi no haida UCM amuko ani sida ni ko lairam mi se mapung oiba manipur gi aikoi gi civil society gi apex body se ani sida ne matam du da ningsang biram gani ko ani si bhau kai dona kai no punjal lo haiba ne manipur miyam gi kholau di ceasefire matam da khangde amma da khangde ko ceasefire gi matam da di pulli ko ani ma amuko yauna UCM same ki bane ba a part of the UCM ne ba amuko su ceasefire matam da natra ceasefire gi thodok tu da gi thoklak bane ha UCM se adu gi matam du da ceasefire du aikoi na yam thuna aikoi na hando handana aikoi na ngam ki ba se adu gi punjan baduna ne haina akoi ningsang bam thoe si miyam da su adu ga hujiki political leader khangde atai social leader khangde adu da gi para tamba mathau tai haina kaino ceasefire gi se achauwa akoi gi kaino amane ba aikoi na yes aikoi mi time pan si ra su akoi yam thuna mai pa e kai gi no akoi gi under the leadership of UCM hai tare matam du da nau na sem so miyam se magi rajdi khena ba tai khena ba kanglok gi khena ba loi namak se kauk tho aga akoi gi UCM sigi leadership ta chalan bangam ke adu da gi amu UCM gi leadership sina matam du da amu ko yaung ni ko ai haijari se akoi gi manipur da lai riba akoi gi communities mayam se sigi misunderstanding lai ba sing se masi ko na ba akan ba thabuk su tau ke
yam kan ma thabak tau khi na lawje e hak matam du akoina mapan dagi observer amo oina adu yam phajana success oi khi adui matung da hujiki kaino se akoi gi separate administration gi wa se akoi gi muibha changhan de tawa adu ai gi matang dai kan na lai kan na lak ba si da chu bot ada amuko se iucm dagi moi thokre kwa thokre chu ani makna akoi community gi leader sing si wari chana dana khona dana community sing gi marak da akoi gi lakpa ya ba thajana da ba mayam se am phajana intervene tawe ba matam du da mui dabi du pik phang hi ba na te dana separate administration hai se yaroi manipur da yaroi hai se para ama chu tambi khara ba ne ba manipur da khundaminari ba akoi gi si khundaminari ba kanglup sing du loina ki kholau na te ba ma se vested interest khara gi kholau ne ba bot kugi marak ta oi ba yai naga marak ta oi ba vested interest sing do community gi miam sing du da gi tongan na khaiduk na ba hot na ba da UCM gi amuko gi role yam lai khe yam chaung na lai khe ba that role handak gi sida adu gi role du lau ba da awat pa ason ba lai si accept to wi ni ko koi maruk na so atei na so accept to wum thwa ba sigi role si lau ba da awat pa lai pura ngam de ai haijaroi ko adu gi mathak ta hojik se karamba situation na no hai ba du loina akoina khangba ngam dara so aikoi gi hujik aikoi gi kaino na akoi gi hana gi UCM gi leader na haibi gi ba sumaina aikoi gi kang khong chai ba dong na kang khong chai ngai marak si da organization sing si su kang khong chai dong na pang thok la e ba adu de kana gi wa ta do ri ge ba bhal sarkar na wari chana re si hai se kana da baton tau do ri ge ba wari chana de hai na akoi na complain tau ri ko ado wari chana se hai na modi na ko ro one kana na chakka do ri ge ba kana da baton tau ga do ri ge ba ado sidani akoi gi sigi leadership sing se akoi gi punjan ba gi mathau tai kok chungsan na bagi mathau tai adu ga at the same time aikoi si waru wa kangbu su yaw ba yai ko ai di atopa community sing gi ai di ningai sangdana ba ama lai rim ni na community sing gi leader sing do si ga akoi si gi UCM khang de amugo khang de atai phok sang de ki lai ri ba mayang gi leadership sing siga pau phauna ba da madu da ayet ba pi roi da ni adu gi space thambi ga da ni haina ai appeal ma tawning he ba mayam manipur parja punama adu organization sembi ba punama sidai sida adu gi space to adu thamdraga di solution kam hai la ka doino kana gumba amana community gi leader amada pau phangna ru matang da ma di aikoi bisas kha ni adu ga pau phangna re khona re hana akoi social media da wai pung chai chai ra ni wari khara chana na ba inter yana ba su ya yana da ba su ya interact tam na da di kam haina akoi pau phangna da di kam haina hujiki internet numit khara ni thingba matam sida ya wari na to aikoi sa adu akoi community atop sing leader sing duga aikoi gi tampaki community gi leader sing siga pau phangna ba du yaroi haina thingjal laga di kamai to na solution por ka doi no kamai to dana akoi gi healing se moina tawar kaduri ne pau phangna ba du na nuksi na ba emotional integration kari karai che purak na ba ne ba purak na ba gi thabak tu thing adi kamai na por kadori ge ba adu gi space dialogue ki discussion gi moi pau phangna na ba gi space se thing ba gi mahutta he na pak to an bi ga dam ne he moina hai ba du hetta yani hai ba na te na pau phangna ba ni da na pau phangna da di kamai ya gan aina mamang da ai hak na akoi khudam ani pijari se si swaya gi matam da pau phajam phangna gi aduna community masen ungkhat na gi de hujiki separate administration gi dabi se yan ana tholak ba matam da tampaki si da yam thamui sokpa tampak da khundari ba akoi da di adu lai bani ko adu bu pau phangna gi ba organization sing se pau phangna ra ga kitang misunderstanding macham phau tho an da na akoi solve tau gi ba natra adu gi capability lai bane ba akoi da adugi capability do adugi pangdok na ba thabak do adugi democratic space haigadra debate ki space haigadra communication tongnana ba space haigadra adu thingjan ba dong na uye ba handak se adu thingjan laga di kana ga pau phongna raga akoi gi solution por ka dore ba sarkar khakna su por ya ro ba ba sarkar na por pa hai se community ma sen du pau phongna laga por ka doi na tro ba sarkar na por pa hai ri se nongdak tagi ba sarkar na si tawre si yaro hai raga natte ha ba tawr ka doi se bharat sarkar na solution du wari sana raga tawgadam ni hai ri se wari sana han ga doi du community ma sen sing si natro community sing gi luching ba sing si natro wari sana han ga doi se wari sana ga doi se bharat sarkar de observer oina yeng ba da ne ba taw doi se ada khara si taw si handok hanjin khara da ne ba
यानगदुइदी अखोई कम्युनिटी मसेल सिंगसिने सीमा थमजगे अदो सिगी स्पेस पाक्थो अनगदबनि हाइबसिमा अनिसुबा अखोई की पोट अमना अखोई की रंजित नंगासाय हंगबीबा अखोई की बीरेन की मतंग से सिददी बीरेन की मतंग सिददी कोई मोट मयाम खेनब याय अदो मादी अखोई माया याउदब कईगा चप मानरेबा कैसु प्रजा सिंगना हाइबगी वानी अखोई की आशा कैसु तौदरेबा मान सोल्यूशन पोरकने हाइदे इवन अखोई की क्रिटिसाइज याम हेना तौबगी वा नते अखोई की कईनोगी से कंबाइन कईनोगी अखोई की चेयरमैनशिप से सी अखोई की गवर्नर दा मा मसाना अदुम ऑर्डर थोपनी थोक्तबनी अदुगी कंट्रोवर्शियल ओइब पोट लै अदु मान प्राइम मिनिस्टर दा कई हाई ngमद्रिनो अबा पॉलिटिकल मागी कईनो अमगी इंटरेस्ट अमगी प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर ना अदु तौबो ओइरमदी मा प्राइम मिनिस्टर पार्टी अमतनी मागी लीडर ने को मोदी की मांग दा हंदक की भोट अनी मक्सी पोहलमनेना लोकसभा अनी से पोहलमनेना आई माई कमाई उलुइदोइनो हाइबगी मागी अखोइगी कईनो वीडियो रिकॉर्डिंग लेबा नत्रा माई उटके र उलोइरा मा मणिपुर की अखोइ पुंबगी लुसिंग बने हबा अदु ओइ तारगदी अखोइगी माना अखोइगी मोदी दा करिगे हाइनो आई तौजगे सी हाइना हाइ ngमद्रि कइगिनो प्राइम मिनिस्टर मागी होम मिनिस्टर भारत के आई तौजगे आइंगोंदा सिनाबियो हफ्ता अमता पियु था अमता पियु अदु माइन हाइ ngमद्रि कइगिनो ओके अदुना अदु हाइरिबो वासे वाखन चुमना खनबा मुन्ना खंदबा गसिदि अकोइ मणिपुर से लाइक लाइसु लोइ हैनरबने हबा अकोइ की लौमी की इमुंग दा बाव लाइक हैतब मी लेत्रब लेबाक ने हबा वाखल लोइ खनबा ngakतने हबा सी हाइरगा अगोंदा अवा तागदा खोटकदा तुमिन लेनबई वाने हबा ज्ञान लोइ तानबनी अदुना अकोइ की मंगोंदा वारोरी से अदुना मी लोइ ज्ञान तानबने ज्ञान ताबा मी खुदिंगमना अकोइ चीफ मिनिस्टर दा वारो वाइसे मसान ताबा वाने अदुदा माना छौबन थोकते मथंग से ओजा सुरेंद्र लाक्सगे ओजा अकोइ डिसिप्लिनेस अदुगा trustworthiness अदु empowerment of others clear communication resilience सिगी characteristics मंगा सी अकोइगी सोशल लीडर सिंग दा यावगदबा good characteristic लेना अकोइ थंबिरमी अदुगा लोइनना अकोइगी local district state national मसिगी issue मसक खंगदना हिगाइवागी सिंगचेप थाजन बाय तारे स्टेप अमदा इशू दु सागलकांदा ह्यूमैनिटी दा हरासमेंट पीबा इशू मचा मना ओइगदब लंबी द चलहोददना इशू मचा म फैजलकपा अदगी दी मथंग हाइदोखिबा अदाइगी एरिया दुदा हाइदोक हाइजिन चटखिबदगी होइने चटकदबा लंबी दु फंगौददना अखोइगी मसी अखोइदा हुजि मतमसि सुम थेंगदरिब्रा अदना ओजान थंबी वाफमदा मियामगी डिमांड फंगद्रि फावबा मियुत सिंगना दिल्लीदा चरा हेनगदबनी मदुदा फावबा ताबिद्रगदी एमएलए दगी रिजाइन तौगदबनी हाइबा ओजागी प्रेस नोट अमकसु मयामना थेंगलगरे स्वाइ मतंगी एरियास दा कमाइ थंबिनी तसेना इन ngसाइ थमजरिदुनि अखोइगी लेबाकी थबक तौबसिंगसे आई तसेना थागलेबो इरमदम नुंसीबा इजाति नुंसीबगी दमक थोलपने अदुगा तसेना इरमदम गी दमक इजाति गी दमक नि हाइ थोलगा माने हेता तौनिंग तौबदगी लेबाकी कांग खोंगचारपने हाइबसे मसाना खंजेगदमनि फॉर एग्जांपल म पीगे कैथेन से बल लौथे कैथेन सिदा मी लिसिंग तरा मुसे मागी इमुंग मनुंग मैनेज तौरगा थाक्सेरिबने ngasi kanagumo organization ama masaksu khangdaba amana laaka hojikti lan matamnina miyamna support tawna ngasi degi kaithen pulam close tawgadamna hayengdi market bo hangba yaro oi thongkong lonjang gare sida mi kya sara helang kodege economy se kam down torong kodege हायरी दु कनानो हंगना पोते हायरी से कनानो करंब मीनो हाइबिजे थिगलु थेबा लोकल अमा ऑर्गेनाइजेशन अमना कनागुमने हेता हायरगा मयामजी इल्ले मियाम द थमनिंगिना जापान करिगिदमक्ता वार से माइथिगिनो इकोनॉमी चानिंगाय थनिंगाय मरु अमरां थबक थोरम मयाम जे पैसा रि युफुम अदुना आइखोय ख्वाइदिगी इम्पोर्टेंट जे इकोनॉमी जे फनना होनगदमनि हाइबसे मागी नसिगी लेबाक्ति नुंसिरम बयाय इरमदमगी दमक्ता इजाति gi दम पेलदब कया दि लेरम बयाय अदुबु मधु मुन्ना खल्ला थबुक तौगदमनि हाइबनि मधुना अखोय सोसाइटी जिदा कयाम बैक चटके हाइबदो मान नैने बम थुए हाइबो ओफम अदुना ने अखोयना सिमिलोन फन बता आइ फदे अदुना अखोय मार्केट क्लोज तौब यारोय
education sector se masi satra singche maleng gi thak ta competition to godamni education sector thonglun bi yaroi haidana aikoi thabuk thorom aikoi gi leirifa office maya ma hangaga aikoi madu tawgadamni haiba wafum lan gi matam da market che thonglun fonti host an thonglun pati kai da market close tawge har ga su pungai ma pung ama aikoi sit in protest kholau lau gadamni pung ama market ni tholaga market ke akoi bdo ninge lau gadamni malengi mafam khudi mukta yon gadamni adu pung ama do lor kan ma gi thab su gadamni hai se aikoi ki wakhlo ne masi wang moda aina nga sai hairi do laibang ti am nungsiba laibang ki da mo thabuk tong ninge na ha to organization ma se ma ga da lau kong ga tholaga mayam inare hana leri mi mo organization ji thabuk am taw graba nga tane ba script ko mai chane gi ge ILP ko mai chane afswa ko mai lok thoki ge manipur ni pan su che dun ka mai san gi ge si kana na taw gi ge si so sing na taw gi bunga tane adu ragadi hai ba se so sing da apam bam da chat laga thabuk thorum sing ji yaw bi ru so akhoi mo pham ji da su la ga yaw bi ba adu ga hojik thoi ba lan se amana manipur thugai gi hamni amana manipur hana gi manipur ju lehen si hamni adu ragadi aikoi kari taw ta ge se aikoi advisory board aikoi thamaga komna nei naraga lan se taw gadam ni haiba ofum aduni aduna miyana di penda kari gi pendri no haiba matam da masada nungai tab mayam ma tawning mayam do yoruk tab dune ba lakfiro ma su yang nei na minership sigi meri di meri che moi nei na bdu yahol lagadi ma sungsoi soidana iramdam ijati gi damakta khanba mi ni na ma su lakfiro khana nei na bdu yawmin se hai ofum adagi ani subu question akoi ojana hangi anchor hangi do ngasigi lady ba aikoi gi thu liba lan se lan sigi hawruk phumna kari no lan sina kamai dong solution por kadage lan se kamai dong kafi political party sing na na yeng ba mi na kari no BJP ogera congress ogera mai gi mileage law na bu hona ba aduga civil society organization ogera punna yeng bu ngam da ba mi amada mache yeng ga lei ba de ngasi se lan se lution da India government ki agenda amagi makha da pura ga lam ba di yai ba adu itaragadi manipur miyam gi mihut oiriba kendra mu gi mihut se MLA duni MLA singsina Delhi gi jantar mantar da chalaga sit in protest sara henbi khongjeng jengjeng gedamni miyam na people na farm se han gi afun ba manipur do tham farm bani masi kari guma pi dragadi akoi BJP natraga akoi MLA digi resign tawrani haibu kholau du law kanda akoi gi taliba demand se phangre makhoi gi demand je pi dragadi aroi bada resignation tawgadam ni haibo wakhalun da aina huyel lampau gi mokhoina aingonda interview lakpada aina pi gi leiriba tam in the condition mai amalai manipur gi highway state highway ani se masi national highway ani se masi kana na nga kadam national highway singche center na nga kadam ni center na koi kari mieng yengi ai koi na ngasi gi wafum ga danate hana digi hong law ga laiba national highway ani se ai koi gi national gi oiber security nga o hai highway protection force tambiu masi ai koi ngak tragadi lamhen tumhen ba lut tawwa adugul ba terrorist mayam lei haibse ko han already hargale ngasi di alu kg da lupa yang kai humpu yaure aduga telo kg da yaure telo kg da humdra yo khale karamba mina sabu ngamgudurige lairaba singdi makuttam makokta makut hapagani ba super fine cheng yang kai manga yaure adu iba taragadi masi kari dei lake haibse india na manipur bu hanthane yengi haibira adu dani miyam na pre major status demand tawbuna chummadra haina miyam lais haibidi national highway singje kana gi mathong no ba si central government na yenggadam ne phare central government na tawbidram ni na khoi na haiba state government da haiba state government na kari haige da first MRO igera second MRO igera MRA gi batale na mum thambiu haibine masi ngak tabu yade sina aikhoi gi mayam ji gi sathok sin tawriba mayam se waneriba mayam se aikhoi karai phawda aikhoi sum yenga ga legeduno aduna state lenga na
ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯦ MR battalion ꯑꯃꯃꯝ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯏ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕꯒꯤ ꯄꯪꯈꯩꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯁꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯝꯅꯤ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠꯀꯤ ꯕꯣꯔꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠꯇ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠꯇ ꯆꯠꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤꯁꯨ ꯑꯦꯝꯕꯨꯂꯦꯟꯁꯇ ꯄꯨꯒꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯔꯤ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠꯇꯨ ꯐ꯭ꯂꯤꯠ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯄꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗ ꯇꯥꯔꯦ ꯇꯣꯛ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯃꯥꯅꯤ ꯑꯦꯝꯕꯨꯂꯦꯟꯁꯇ ꯄꯨꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠꯇꯨ ꯐ꯭ꯂꯤꯠ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯄꯤꯕꯗ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠꯇꯗꯤ ꯆꯠ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯤꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯦꯡꯉꯤꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯄꯦꯟꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯊꯪꯁꯦ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯔꯁꯂꯥꯝꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯕꯤꯁꯇ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯦꯜꯐ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯠꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯈꯜꯂ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯍꯟꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯝꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯌꯥꯏꯐꯒꯗꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯃꯤ ꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ BJPꯅ ꯁꯥꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯀꯣꯠ ꯃꯆꯥ ꯈꯛꯇꯪ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯥꯝꯆꯔꯤꯇ꯭ꯔꯃꯥꯅꯁꯇꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯠꯀꯤ ꯁ꯭ꯂꯣꯛꯇꯨ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯔꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤꯗꯕꯨ ꯄꯥꯝꯕ ꯀꯣ ꯅꯤꯡꯊꯧꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯋꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯥꯡꯈꯣꯡ ꯆꯥꯏꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯥꯝꯆꯔꯤꯇꯃꯥꯅꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯜꯁꯤꯗꯥꯁꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯏꯔꯤꯑꯕ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯒꯨꯟ ꯊꯥꯒꯠꯄꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯟꯖꯤꯠꯅ ꯍꯪꯉꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯁꯦꯜꯐꯀꯤ ꯁꯛꯇꯤꯗꯨꯗ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯈꯛꯇꯕꯨ ꯄꯥꯝꯃꯕ ꯑꯗꯨꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗꯤ ꯋꯥ ꯇꯥꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯏ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯃꯥ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯗꯅ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗꯣ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯁꯨ ꯃꯉꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤ 3 ꯈꯨꯟꯇꯥꯛꯄꯁꯤ ꯊꯣꯛꯏ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯦꯟ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯨꯟꯅꯕꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯨꯟꯅꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯈꯨꯕꯝ ꯃꯨꯟꯅꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯋꯥꯔꯗꯨ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇ इखौ लांग तौरीनेबा को मणिपुर की इतिहासदसु अखोइगी कैनोना अखोइगी से अखोइगी भैगचंद्रगा मचिन मनाव अखोइगी निंगथौ ओइरइसे अखोइगी इतिहासदसु लैयेबा निंगथौ माबानिगी ममांगदा निंगथौ ओइबा याबसे अनंत छाई हाइरिबा मोइगी मकुरा मतोन खाइ अतोन बसिनेबा मा सैक्रिफाइस तौरगा अखोइगी राजी भैगचंद्र निंगथौ हाखरिनेबा अदु कांदा अखोइगी तांकक अमा भैगचंद्र की शासन की मखादा लैबाक से चौखली कल्चर चौखली लोइन चौखलीबा सैक्रिफाइस तौबा मफम दा मणिपुर की इतिहास दा सैक्रिफाइस तौबा निंगथौ मयाम यावरेबा समझाई खुराई लाकपसि मागी निंगथौ ओइबम थोकपने अदु मापागी अखोइगी अपामबगी मतुंग इना मा निंगथौ ओइरोय हाइदना निंगथौ खुबम से अखोइगी लौद्रिने सि मपान की महाभारत की रामायण की नतना अखोइसिदसु अदुगुमना सैक्रिफाइस तौबा निंगथौ ओयाबा निंगथौसिंग लैख्रिबनेबा नरसिंह महाराज से अदुगी अखोइगी खुदम अमा ओइगिबनेबा यादा यादा न प्रजा मयामना हाइर कांदा ओइखिबनेबा निंगथौ लैत्रदि लैबाकसे यादेन को अखोइ चंद्रकृति हलक्त्रिङै निंगथौ ओइरोय माइ महु छिला लैबाक ngaकनि हाइना हाइरिबनेबा सिगी सैक्रिफाइस तौबा निंगथौसिंगी हाक्तक्ता अखोइगी लैबाकसे मारा तपि चिंग तम नुंसिनै अदुइ मथक्ता अखोइगी लैबाककी गुण अखोइगी जातिगी गुण अदगी मंगमसाली अदगी अखोइगी मंगानसे अखोइगी अतै थंगनरिबा लैबाकसिंगदा सानदोकपा ngममेबा सि अखोइगी लैबाकसिदसु लैयेबा खुदम पिनिङाइ अखोइगी लैबाकसिदसु लैयेबा अदु मोइदगी मतौ तंबा तायेबा मार्जितगी मतौ तमदी लैबाक कांगखों चाइनेबा अदुनेबा हुजि अखोइगी अइना इनिंगथौ मार्जितुबु अयहाक सिदाबै वा नते फमगी मिहौदुना मरम ओइदना महांगना भर्मीसिंग अखोइगी वाइरुबदगी नत्र चाहि 3 खुताकबु थोइसा मयामबा तानथोकनबो होटनबदा अदु ओइतारगदी अदुगी मार्जितुदगिदि तमफम थोकतेबा भैगचंद्रगी तमताय समझाइदगी तंबताय नरसिंहदगी तंबताय शासन तौगे हायरदी शक्ति खतबु मिहौरदी अखोइगी लैबाक तो अदु कांगखों चाइनेब मागी लीडरना शक्ति खतबु मिहौरदी हौजिक्ति गसाय अखोइगी कइनोना अखोइगी यूसीएम गे हानगी लीडरना हाइबिरि दुमाइना हुम्बुमक्से
सिगी मनुंगदा अखोगी शक्ति खत्ता पामदबा अखोगी लेबाक की खनबा अखोई कया यावरमगदौनो हाइसि मसिंग थीबा खंगदेबा अखोई मामदी हाइसे खुद थिलगा ताकफम लेतबगी थाक्तनेबा अखोगी पॉलिटिकल डेवलपमेंट से शक्ति खत्ता शक्ति थिका थबक हापा मागी मरन ताजलौबा ट्रांसफर तौथोक तौसिन सर्विस एक्सटेंशन को अंगाक मयाम अमा थबक फंगदबा इंजीनियर मयाम अमा लै चीफ इंजीनियर दो अखोगी फम मागी मतम लोयरबा वा हंजन हंजनना थबक तो अखोगी कैनो पुहनना थमगने मी मयाम अमागी हक मतकने न्यू आइडिया अनौबा आइडिया अंगांग मयाम नहारोन मयाम अनौबा तमुबा मयाम दुना पोरकदबा आइडिया दो नॉट ओनली मी दुदा नते अंगांग सिंग हौरइबा अंगांग सिंग सिना हानगी मी सिंग दगी पृथ्वी से मसक खंगबा मालेम से मसक खंगबा हेला इमनेबा मोइना अनौबा आइडिया पोरकदौनेबा अनौबा आइडिया पोरकदबा लाइबाक चौखटनबा मी सिंग दो अदुसु थिंगिबनेबा मखोगी लाइन दुसु अदु नत्रो हुजिकी सासन से अदु ओइतारगदी लाइबाक कांगखोंग चाइ टाइमनेबा लाइबाक कांगखोंग चाइबगी ख्वाइगी हौरकफम मरु ओइबा वादी मरु अतै मरम मयाम लेबा याय शक्ति खक्तबु पामदना पामबा मीना अखोगी मयाइ से अखोगी कैनो से अनैबना मयाइदा मैतै पौरुदा अरुबना मताइदा हाइदो अरुबा सिंगदुना मताइदा लोइना अखोइदी याउजदे हाइना थैदोक्तना लैखरेबा अनैबा सिंगदुना मयाइदा शक्तिदा पामना शक्तिदु कंट्रोल तौबदगी अखोई लैबाक से कांगखोंग चाइरिनेबा अखोई मसेन नुसिनादबसे थोइमनेबा अदुगी अखोगी अदुनी अखोगी ख्वाइगी मरु मथंग से कनो द लाक्सगे ओजा सुचंद्र कोंथोंसन द लाक्सगे फ्रॉम फर्स्ट एंड यूसीएम द लाक्सगे ओजा अखोगी होजिकी लेरिबा ओजा सिंगना ngasai thambib sing du sudum yaugre ado leiriba keno sida social leader di oiruga masada fairness silera social leader di oiraga akiba leitargadi positive oiba image manghalaga miyamna thajaba manglakani haiba sida kamai thambi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕꯁꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯃꯥ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯀꯤꯕ ꯂꯩꯇꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗ ꯉꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯆꯨꯝ ꯆꯥꯔꯨꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯃꯥꯏ ꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯣꯏ हाइबदी मा मियामगिदमक्ता कथोकपगा लोइनना अकीब लैतगी थोलैनेबा सोशल लीडर हाइसे मसी अतोंबो मु लैते मागी पैसा पुथोकनी मतम पुथोकनी वखल पुथोकनी मागी येंगनबगे गातनी सी थोलाबनेबा मा मियामगिदमक्ता अरानबा तौबसिंग आइना तौरिसि यारो येलकनु हाइदोइनेबा मसी थोलाबगा काजिदैसिदा कनानो खरगी मचुंग खर चारोगदी मागी माइ थीननबे मचाकती ओय अदुना अखोई इरमदम सिदे थोलैबा मियामगिनी न खल्लगा लैबाकिनी खल्लगा आई शक्ति पुनमुक सिजनरगे न थोलैबा मिसिंगसे यारिगे मचुम चादना थबक तौरगदी माइ पाकनी हाइबसु आई थमजेगे करिगिनो हाइबा मतमदा मीगी मचुम चारुरगदी अखोई हाइनबम लै करिगिनो हाइबा मतम मीना करिगुंबा अइगोंदा करिगुंबम तौरगदी मागी तौबिमन मछक खंगबाइना अखोई खुनाइगी चना कांगलो लमले लमन दोलेदो अदुना मीगी मसुम दो हे चारुरगदी मसुम चारुबगी माना तौनिंगिबदुदा लमजेनदुदा माना चेंजनबा ngमोइदबगी अदुगुमलबा अमा थेंनगनी हाइबसे आई मियामदा थमजेगे अदुना इरमदमगी दमक्ता इजातिगिनी मक्तनी हाइना माजे थोले मा कनाम कीबा लैते मा थोलपु मतमदा आई पैसा तिंगसनु मतम मांगसनु आई वखल लौसिंगदगी पांगलदगी आई इरमदमगी लेंगांगना तौरिबा थबकसिंग असे मसी थबकसिंग के मपुंग फादबसिंग असे मसी खरदं ओइसु हिंगाई मतमद तौगनी थोलपनेबा तौगनी थोलपदो मागी स्टेमिना दो हंदनबगी दमक्तदी मिंगोंदे मसम सुंजा सादना थबक तौरगदी माई स्टेमिना दो यौना चटकनी हाइबदो म्याम थमजरी वजा सर तंत लाक्सके वजा सर सरांत पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अखोगी एमएलए सिंगसिना ngasagi miyamna akhoi huziki irang sida manipur crucial hour mayan panic oiriba situation sida miyamna pamisi oja join thambi du su yaura delhi de chalaga chara helaga khongjang changchan biu maduda amuk yaraktagadi madugi to khai bi step ama adu miyam loina na longminara kanda kari tawsi edu longminara kanda du step ama la kadawni hanjan hanjan su sum haidana dum hek
tangkai chalak pada ini hai tare dai digi dum haina raga mayam sina koi gi ngangna raga haina raga leira kulak ni khangde digi mani khangde haina raga lakwa wan hojik phau gi da masi gi punsin raga na traga na kari gumba khongjang ama apam ba ma phongdok na bagi mami ma u bangam ta se political activism moina kamai thabi ai bu hai jo hai ra de koi gi oza joi na koi gi joi ma na hai bi ri se hai bi ri ba duga pibi ri ba suggestion se yam chum ba suggestion amane ba ada akoi gi MLA amakak chatlaga aduna di yaroi humbu mak har tara ama community amagi khaidu yangkhai mak se chatlaga sigi matang da akoi gi all party gi singi meeting chief minister gi sida anirak phang khare ba home minister gi do yaudan mana ko ta su memorandum pisan bada kai daw ta adna even sara hen ba baudi haide opposition singi mai dagi thammi di akoi prime minister gi appointment se pbu yadradi ada sit in protest jantar mantar da akoi yangkhai je tawrasi atai yangkhai du da natana political following mayam political leader mayam su leina adu su party gi line adu ada loi na thadok na raga adu tawrasi haisi di suggestion se anirak pi khare ba ada akoi gi chief minister ji tumin na lai pakhum amta pi de ba adu political opposition sing na khalli di hujik se kari no haida hujik adu propaganda da adu yam tawruradi magi oja joy kuma oina kaina haibiri so na political mileage longna ba tawre khole haina aduna issue ama oiraga aseng ba issue se thaidok kharani haina akoi khanai ba aduna adugumba du propaganda da tawna dare ba hujik su ai isagi oina di akoi gi madu khwai gi phaba upai amane akoi chara hen ba hekta unto that akoi mo yangkhai sina lit tawraba ko akoi parja sing su yauraba even magi social leader ai riba UCM gi khangde amu gi khangde atai akoi gi adau ba semak pa su ko adu baudi moi su yawi yo haida adum yar ka dong male hakte jimin sa lit tawraga si tawrani haide adum yar ka dong male ba yakte ko madu yaudaba da moi akoi gi imalai bakta langjaba dongna akoi gi thokani aina khandau mali lo yaur ka dong male ba akoi yangkhai sina lit tawrani jimin sa lit tawrani akoi mayam su yawbiro haida maduda akoi gi yauge haiba mi se si indhuk na dong male hakti ai nang di yauranu da nasa phate gai na indhuk na dong male adum yaur kani ado hojik akoi gi MLA loinamak sigi akoi gi Rajniti party do khaido kharaga assembly banung dadi leader of the house hairine chief minister se MLA humbu makki leader ne ba leader of the house side ma BJP khaktagi lusing bana te ba assembly dadi MLA humbu makki leader du ne ba chief minister haise mana in set tawradi madu yam phaba ama oini number 1 number 2 sina pressure se bharat sarkar da khaktana tana भारत की स्टेट खुदिमकता अगई मागी इंटरनेशनल की मीडिया की थाकता मसी अखोई पूरा अचौब प्रोपेगेंडा ओ मणिपुर से सी ओइरबोरे हाइसिगी अंगप प्रोपेगेंडा अमा अखोई की खोलाउ से लोइनमक पृथ्वी सिनबे थुंगना मालेम सिनबे थुंगना यौनेबा अदुगी थबकतु हेक तौ कांदा लोइनबा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन से लोइनमक अदुदा पिरकनेबा अदुना अखोई अदुना मरम ओइदना अखोइना सोल्यूशन पोरक बंगमदबा पोट अमा लैरगदी भारत लैरिबा मियाम अतैसिंग सिगी सोलिडरिटी संगेबा अदुगी सोलिडरिटी दो मदु अदु तौरबोइदी यामना फंगनेबा थुन भारत सरकार से खांग ngमोय अकनबा प्रेशर सोइना ओइनेबा अखोइ नोंमै कापि सिंगसिजु अखोइ खुन ngakpa सिंगी नोंमै कापि सि लाले हाइबा नते सिगी मखोंदगी अदुना याम हेना सरुक चाम हेना यांगने मधु अखोई चीफ मिनिस्टर से पुनः अंगता अपील तौसे मागी लीडरशिप ता मसी अपील तौ कॉल तौबियो मधु अखोई जंक्शन से हाइना अखोई की रिजाइन तौद्रिङै दा अदुम दाबी फंगदौ माले ओजा जय कुमार याक्ते अदु तौरदे आई वाखन दे रिजाइन ओजा जय कुमार की सजेशन सिना अदु याद्रदि रिजाइन तौसे हाइबने बा रिजाइन तौद्रिङै दा अखोई सोल्यूशन पोरकने हाइना याक्ते थाजे अदुना अदु अंगता तौनना बा अखोई पुनः अपील तौसी अखोई सिदा ngangjariba अखोइदा नतना अखोइगी अदुगा अखोइना रिप्रेजेंट तौरिबा अखोइगी फोरम सिंगदा नतना मणिपुर प्रजा पुम्बना मसीगी सजेशन से याबियो अदुगा चीफ मिनिस्टर सिदा अंगता प्रेशर पीदना
मागी लीडरशिप माना इनिशिएट तौहलगा मसी तौननबा से सिगी दाबी सिना ख्वाई मरु ओइबा दाबी ओइरसी हाइना आइदि अपील तौनिंगे मथंग से ओजा जोइ दलाक्से ओजा जोइ someone who actively work to create positive and lasting change in society through the corporate social responsibility of their organization. Actively work tawre adu leader du na hummi ba puri ba mai kai du da ma thabak si chat le ma gi kano si leira kan sida akoi gi hauzik leiriba situation sida di manipur da hauzik akoina chahi khara sida akoi gi mirols na thengnarakpa haita chahi khara sida thengnarakpa si karin thengnage bu akoina issue magi damakta khongjang ma sanction ba protest ama tawbu matamda मियाम मसिंग लांगमदन पुनगिबा यु सेमना पुनगिबा तोंगान तोंगान बा ऑर्गेनाइजेशन सिंग पुनगिबददी थोइदोकपा थेंगनाबदी आदि यामदा मियाम फजना पुनगिबा मफमददी थोइदोकना थेंगनाबदु लैगिद्री अदुबु खरना हायगदरा काउंट खरना हायगदरा ऑर्गेनाइजेशन खरना हायगदरा पुनबा मतमदगी थोलक मतम टाइम टू टाइम गी सिचुएशन सिदा मतम मतम गी थोलक इशू सिंग सिदा प्रोटेस्ट तौबु मतमदा टियर गैस कापा लाइफ रॉन काप्सन बा अदगिदी अखोगी हंदकी मक्तदा अखोई असोक अपन असिना अदुम यावबा ngarang ngasi ngarang sima अखोई युमलक्ता टियर गैस काप्सन बदा थोनिंगदबा थौतौ थोय कोलेन मायां ngangnaba yaw masi sahi si matam sangna phana sangna khoi ure hauji matam si am saukhatle globalization gi gano si अखोई खुबाक मनung si irai lai na dum tumna uba phangaba situation ang kakta lai ana sigi area puramak si urakanda अखोई gi social leader sing su masi bu control tawnaba lairi ba agency sing si su masi yamna understanding amagi makha da ado karigumba amakhak अखोई masi change tokthokpa pharabra semdokpa pharabra haibasi kamai thabi मसीगी मतंगदा इना थमनिंगबसी अखोई इहौ क्याम तौगी इहौसी इहौ तौबु मतमदा अखोई गवर्नमेंट ना इहौ दुबु नाथैना नबगिदमक्ता हाइबा थबुकसिंगी पांगथोय अखोइना हाय ngasi horibi ihौसे नखोइगी सरू यावरिबनि नखोइना येंगा तौगदबने हाइसे अखोई मतम लेबा किबिकदा हाय लाव खोंगदा सुम यावरि मोइदा सुम लावसली अदा ngasiगी marang nahangi ihau amadi hantaki ihau sidai khara khenaba khara lai kari no haiba matamda aikhoina satragi ihau toina ai isama assistant coordinator ko komi satra sing instruction pire satra sing dugi ihau di yamna magi kholau du puraga chachabari manipur apun masaktam kaibi yaroi manipur gi ngangkoi kaibi yaroi manipur gi separate administration yaroi athu matam da lan loisin gedamni phat kidarba sin ku ki narco terrorism gi maru phun mat kedamne mokoi gi achanba kholau du gi maning da kana gumba khara nomai adaidi amma paira gi hasan bu gumba haibadi ngasi gi salli ba mission du gi wang matana na honna ba tawri ba se sin tawgunu haiba wapum adu aduga tasena sarta jingi kholaudi kari kholaunu haibu matamda iramdam kannana bi kholaune makhoi gi target ti mafum du yawnana ba chapane ba adu makhoi na starting tau kanda mayai chanjalapa kanda kanagum kharana adugum loba yekhai ba thingai ba tholokpadagi madu mission du mai pahandi haibu for example ai samag akhoi gi torbungi verek thugairaga changna nabagi damuk ta change अखोई मधु कौतादगी संजन बहुबनी मखोइना याम कना कापसले तौसले मयाम से कापसल मतुंगदा अखोई वेरेक तु थुगारे संग मतुंगदा मखोइना हंतुवन गे हायरे अदुदि नोइना चटकदब लंबी से नखोइना हंतोकदब से अखोई सिबोंगनी हायबसे खंगना नबगी दमुदा अखोई खर संजले लीडर ने ना संजलिबनी अखोई आ योरकाना नोंमै जे वरंग कापसलक अखोई दि सोमनाकन गी लेरिबे जगह न कुकी गी जगह वरे सिदा अखोइदा नंगिबा अखोइदा अदुमबदु यामना थुए सिना मरम ओइरगा अखोइदा नुंगाइतबा अमा लei अदुगा अखोइना ngasiगी ILP फंगनबा चंगजिनगिबा स्ट्राइका ngasiगी तौनरिबा लानसिगी स्ट्राइका खेनैब लानसे अखोइना मतमदा अखोइना चंगजिनगिबा अल्फा लौथोकपि ओइगेरा कांगलादगी असम राइफल लौथोकपु ओइगेरा
ILP चननबो होइगेरा नत्रगा मणिपुर निपान सुब सेदुंदो होइगेरा स्क्रिप्ट चननबो होइगेरा सिगी साइकंग सिगी लान सिगे खेने अदुना लान से तसेना मियामनदी अखोइबु यामना थीना सुंगांगी वाना सु चेलिबा अखोइदा मखोइगी पामिबा थबकतो यौदबनी अखोइना तौरिबसे मतिक चादबगिने ने अखोइ वारुबुदि लेते करीगिनो हबदा मियामना तौरिना सेम्पेथीदा अखोइ थबकतो तौरु मतमदा मणिपुर अपुनबा सक्तंग काइगद्रा हाइबा अदगी अखोइगी पांगल शक्ति वालमबि याय अदुगी पेनदबदि पीपल्सना दि लौरमबदि याय अदुबु अखोइना अदु कांदा हाइसे अखोइ याउसन बिरो लो सीएसओ सिंगसिदा लीडर ओइगेसु ओइ बिरो लो अखोइ थबकतो तौमिनसि हाइबा वफम अदु अइना लांनिंगिबा पॉइंट दि अखोइ तसेना थबक अमा तौननबो होनबो मतमदा अखोइदा नंगिबा सिंग असिनि अदुना मतमदुदा तालिबा डिमांडुगा हौजिक तालिबा डिमांडजि खेनबा लेबा मसि हाइबा याबा यादबा खरसु लेबा ngasi taliba demand se aikoi manipur lainga amadi aikoi peoples ka manaraga sangjan ba demand oidori bra natraga aikoi people na aikoi striker oiraga aikoi sarkar da haibadi khanari bisi kana khanari bano haina amal lai ba point manipur government na aikoi gi forest eviction forest takhai rakwa kai gi no da 900 something balance forest jaga da sajlapa अदुगी मथक्ता पॉपी प्लांटेशन तौरपा मधुबु थिंगुबा अदुगी मथक्ता अखोइना एनआरसी पॉपुलेशन कमीशन चेमगा एनआरसी चननबु होनबदगी मणिपुर गवर्नमेंट का चिंकुकी नार्को टेररिस्ट गा सोंगनब लानेबा मधुदजिता मखोइना अफब खुलाई पायरगा अचंब प्रजाजिंग ओंजलकपने अदु ओइबा तानगदी सरकारना मधु मथौना फना मणिपुर थुगाइगे खल्लिबा मिजिंगदो मरु फंगनो मुथुलो हाइबनेबा खोइदि अदुना सरकारगी तौबम थोकबा थबुकदो तौदि हाइबनेबा तौबुदबु आइखोइना मयामना सरकारदा कई दबई स्ट्राइक कन्न तौद्रिनो हांगेबा ngasiगी मणिपुरगी लैरिबा ताम इन द कंडीशन सिंगसे मसी आइखोइगी सिक्योरिटी से यामना मिनिमम ओइबा ngasiगी लान से मणिपुर से आइखोइ चिंगना क्वेश्चन बनी चिंगना क्वेश्चन से केंद्र तरागनी थोइमु ओइ कुकीना चिंग कुकी नार्को टेररिस्ट न तालिब सिंगसे सिदगी लान जे कापसलकपो मतमदा आइखोइगी सिक्योरिटी सिंगसे कोनदे अदोइदि आइखोइना ngasiगी गवर्नमेंट साइड कन्न तौसनबो मतमदा वीआईपी सिंगी ngangnaba सिक्योरिटी फुल थंगबि मतमदा चिंगया तमया द वारिबा प्रजा मयाम दुदि कमाइ तौगदगे हाइबिसु आइखोइ नैनदब नते कितक तिनथन बिरो जाम अदुना हाइरिबा सिंगसे आइखोइ नैननबो होनबो मतमदा मियामना मदुसु नैनबा यावननबगी दमता आइडिया फुथोपिरो वाकन फुथोपिरो आइखोइगिदि हाइरिबा मणिपुर से ngkhoi kaibi yaroi manipur ga pun saktam kaibi yaroi bani separate administration to bu yaroi madugi wang bu torok pusing do ngasi tholiba lan se aikoi apun manipur amagi da mukta aikoi yeng bani aduga kai henjalaga di sungchoi soidana miyam gi oiba lan ama madu lakani sini aduna athu matam da lainga na solution porong na bo na biu karam mong da porakati gi haidudi third party na irai laina solution porok pa yai india na solution porok ke dia thu matam da porok pa yai is इंडिया ने एजेंडा खर पूरा चलिबतो आउट तौर लोरे मखोइना करिगिनो ngasi फावबदा 70000 सिक्योरिटी सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स मखोइ मथौ कइदौरिगे मखोइ जे कुकी ngang न मथौरा नत्रगा लैबाक सिदा थोइबा लान सि लोइसनना बगी मथौरा मसी आइखोइ लोइना खंगनरो वाफमनि अदु ओइबा तारगदि आइखोइगी ngasiगी मणिपुरदसु बीजेपी लेंगा ओरे दिल्लीदसु बीजेपी लेंगा ओरे लोइसनगे हरगिदि सेंट्रल अथु मतमदा hayeng ata hakchide te loisan bo ngamgani haibise ai lebang myam du thamje yam noising asi ascom discussion time thamjari bi topic social leader in manipur masi bu khana nabi tang telengsin biki bekai khumjare guessing oza sarat salam political activist adu oza joychandra kontaujam former president usm guest ani ascom discussion time wai kiti aroi boina thaga chabi kai khonong phongtok sabag loina ngai sigi damta di ascom discussion time hobadi loi phaw ming tabi khiba khwai khibi phonong poroi boina thaga chabi kai khonong phongtok sabag loina na kaini athang ni jari bina virasi khorum jari